Hage tini chini tiprasani khoroksa leader Saranjit Bharatni Home Minister Amit Shah no kaisa koimungblai yafarka Tripura inner line permit khlainani bagai tumani bagai himale ATTF group rok 1993 bo borok sila yafarlai kaisa memorandum hayakai accord khalimani borok apruni central government nok bai hage a jagao ILP hayakai inner line permit Tripura khainani bo kaisa a accord to tongo hage amorongno tuino kwbangma raija se tike Bangladesh ni bo habai tongo tai ayang Assam tike bo Bangladeshi rok yang Tripura habai tongo Mizoram tike bo habai tongo tai Bharat ni kubuni hasteni borok rok or hapaimani kuno phano record kre hage amoni bagno ST hake ojagani Tripura sarongni survive ni bagai nijini dofano banchiri hake culture no banchiri tonnani bagai o inner line permit nango hake norok jotona saimana Arunachal logobo inner line permit khlaijak Manipur rogo tai Nagaland rogo hake amono borok apro je Tripura se silai balnai hake Tripura sarongni force rok ajarawo Tripura sarongni kwbangma thaio amde haike raija sai tike settlement ng tongmani amorongno tuino borok inner line permit doksanmani hake tabungnor joton nugo onyo haste rogoba amte hai choliwi tongo hake chini Tripura wo kubuni haste ne hakino Arunachal longni hake inner line permit khlaike norok joton saimana kwbangma je notice ni haste Meghalaya di je onyo haste hindi tai je gri jagabo tabuk inner line permit sanai tongo hake amte hakino chini Tripura wo jao inner line permit krini bagai busuk different engi thakanadi hake o jagao nung jotono saimia kubuni ayang raija sa etike Bangladesh ni da ora phai tongkha na kubuni ona haste ni da phai tongkha hake inner line permit ngake kubuni ona haste ni phai ke o Tripura hawo ama ayang tibo sawi manu hake onyo haste ni bo o Tripura phai tongkha ayang raija sa etike ayang narni Bangladeshi robo phaimeni amo thas thanglia hake amte hake no ajarawo chini Tripura sa naikolnai rok amte hake chukti hake amo agreement khalemani hake 1993 wo ATTF ni group ajagani president Lalit Debarma president vice president Ravindra Riyang tai Ravindra Riyang Dilip Debarma Santaram Riyang hake ajora bongni Tripura sarongni hamkraini bagai kwbangma sanmung tongo bongni a accord khlaimani jaga hake amte hake no jeo Tripura se accord khaima hake no bongni a jaga bo 1993 wo je chukti hake accord khlaimani memorandum ya forlaimani bongni kwbangma tongo haipeno a jaga inner line permit je tongmani bongni a dabi jaga wo hake amono tisaka Saranjit tini Home Minister Amit Shah no koimungblai yafarka Tripura wo inner line permit khlaimang ke belai sanai nei tumani bagi himale je Tripura ni je problem tongmani joto omobotong reason je inner line permit khaya kwbangma je chanatui hanyo langkano Tripura hapayo sob habya saimia age o jagani indigenous tongnai Tripura sarok bongni tongthai sathai hayake je o jagani culture je Tripura sarongni tongmani norto joton saimano Tripura to Tripura sa hake ST rongni percentage matro 31% je tongsu hake amobo tabuk delimitation hake busuk jani bo ngi thangno amon se te komi je thangno sawimia hake onyo haste ni boro rok bo hapayo Bangladeshi rok bo onyo haste o thangai hake a jaga bo tongoi borok document no khaibe Tripura hapaina hapai tongpayo Assam tike West Bengal tike hake yang Tripura ni je border area yang tibo Kumila tike hake ayang Chittagong tike Sylhet tike Dharmanagar side phajing tike hake ayang tibo hamnai habai tongo hake amono inner line permit khaiga ke taisa Tripura sarongni hake je o Tripura sob hapaya amo joto checking khajaga kai joto thikingnai hake amoni bagino Saranjit o inner line permit khlairnani bagai 1993 wo je ATTF bodolok Tripura sarongni hamkraini bagai accord khlaimani kwbangma manthai soktarongno hake inner line permit no tui tini central government no bo koimungblai yafarka Saranjit hake noro amono tui tom sanamuchung komini bising tiki sadi inner line permit chini Tripura sani bagai kahamda nahamya hake amono khaijangna danang hake noro video no sajak like redi tai share khlaidi joto Tripura sani thani no kaham tongbadi thansa tongbadi amte kini Tripura sani bukung te chungnan bagai Tripura dofa ayuk lognani bagai hambai khulumka।